Planiraš letovanje u Italiji i već zamišljaš sebe kako piješ espresso ili držiš u ruci gelato, ali te hvata panika zato što ne znaš kako to da naručiš, a da pritom ne izgledaš kao robot iz Google Translate-a. U ovom videu prolazimo kroz reči i rečenice koje mogu biti od koristi na italijanskim plažama i kafićima. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Ja sam Anja, izvorni govornik i tvoj mentor za italijanski jezik. Nakon što sam prvih 30 godina života provela u Italiji, vratila sam se sa misijom da ti pomognem da progovoriš brzo, tečno i sa samopouzdanjem. Ako želiš da prestaneš samo da učiš i konačno progovoriš, na pravom si mestu. I zato zaprati kanal. A za svakodnevnu dozu italijanskog jezika i kulture druži se sa mnom i na Instagramu. A sada, prendi carta e penna, pronti, partenza, via! Bene ragazzi, počinjemo od prve teme, a to je al bar, kako naručiti kafu i osveženje. Prvo primećujemo odmah jednu stvar, a to je da počinjemo rečenice koristeći vorrei. Vorrei je u prevodu želeo ili želela bih. I to je način kondicionale, što je u italijanskom jeziku jako bitan kada želimo, na primjer, da naručimo nešto ili da zahtevamo neku uslugu. O tome smo pričali detaljno na kanalu, tako da ako je potrebno pogledaj video jer je upravo jako bitan način u italijanskom jeziku. Sada ovdje vidimo nekoliko rečenice koje nam mogu biti od koristi u ovom letnjem periodu. Naravno, uvek kad želimo nešto da naručimo, potrebno je samo da dodamo ovo vorrei i nastavljamo rečenicu koristeći imenicu koja nam odgovara. Okay? Ovdje imamo upravo ove rečenice koje ću ja sada izgovoriti i pozivam te da zaustaviš video kako bi mogao ili mogla da ponoviš za mnom. Ovaj način učenja je jako koristan jer ujedno vežbaš izgovor, a sa druge strane i na neki način i pamtiš reči. I naravno sve ovo što vidiš ovdje možeš da prebaciš u svesku gdje na taj način vežbaš još više aktivno italijanski jezik. Ok, krećem. Vorrei un caffè shakerato per favore. Vorrei un caffè con ghiaccio per favore. Vorrei un tè freddo alla pesca. Ili možemo reći vorrei un tè freddo al limone. Vorrei una spremuta d'arancia. Vorrei una bottiglietta d'acqua frizzante ili naturale fredda di frigo. Ponovit ću još jednom ovu posljednju rečenicu koristeći samo naturale. Vorrei una bottiglietta d'acqua naturale fredda di frigo. Idemo dalje. In gelateria, odnosno sada naručujemo sladoled. Sladoled je fenomenalan u Italiji, morate da ga jedete ako idete tamo. Sada, obično se kupuje čašica, kopeta ili kornet i to je kono na italijanskom. Imamo različite veličine, obično je mali, srednji ili veliki ili se odnosi na koliko loptica stavljaju, da kažemo. Ali najviše ja sam vidjela da upravo ih nazivaju na taj način. Mali, srednji, veliki i onda vam dozvoljavaju tot ukusa na sladoled. Znači, na primjer, mali bi mogao da bude jedan ukus sladoleda, srednji može biti možda jedan ili dva ukusa, a veliki je verovatno od 3 na gore. Sad zavisi od mesta i gelaterije, nisu svi isti.
Onda, ono što sam htjela da vam kažem, opet i u ovom slučaju ovo naručimo nešto, naručujemo, tako da se ponašamo isto kao i u kafiću. Dakle, koristit ćemo opet ono čuveno vorrei. Vorrei un cono ili vorrei una coppetta, gdje sledi verovatno pitanje osobe koja radi tu, il gelatiere. Pitaće vas za veličinu, koju veličinu sladoleda. Vorrei un cono piccolo ili vorrei una coppetta media. Ovdje obratite pažnju jer ako koristimo kono je reč koja je u jednini muškog roda, a coppetta je ženski rod, tako da piccolo i medio moramo da menjamo u odnosu na rod imenice. Dakle, reci ćemo vorrei un cono medio, vorrei una coppetta media, vorrei un cono piccolo ili vorrei una coppetta piccola. Jer piccolo i medio su pridevi koji se završavaju na o i oni se menjaju u odnosu na rod i broj imenice. Poslednje slovo o muški rod jednina ili a za ženski rod jednina i muški rod množina e ženski rod množina. Razlikuje se pridev grande jer se završava na e i pridevi koji se završavaju na e se menjaju samo u množini. Dakle, po rodu ostaje uvek slovo e na kraju. To bi izgledalo vorrei un cono grande ili vorrei una coppetta grande. Treća rečenica koju vidimo, dakle, vorrei un cono medio, due gusti. Stavila sam predlog con u zagradi zato što niste u obavezi da ga izgovarate. Ako želite može, a mi ne mora, podrazumeva se. Quindi vorrei un cono medio, due gusti, pistacchio e nocciola. Ponavljamo, pistacchio e nocciola. E sada, ovdje, dakle, vidjeli smo cela rečenica, kako da sastavim rečenicu i da naručim kornet u ovom slučaju. Imam glagol volere, koji je u ovom slučaju kondicionale vorrei, jer naručujem nešto. Potrebna mi je imenica, šta to želim ja da naručim i koja je veličina sladoleda, da li je mali, srednji ili veliki. Izabrali smo kornet, dakle un cono, veličina medio, due gusti, dakle koliko ukusa želimo ili kako bismo mi rekli koliko loptice želimo da nam stave na sladoledu. I vidjeli smo ukuse pistacchio i nocciola. Nije slučajno, zato što pistacchio jako često čujem da učenici izgovaraju pistači ili pistaccio. No, to se čita pistacchio na italijanskom, znači k. Dakle, vorrei un cono medio, due gusti, pistacchio e nocciola. Uzmimo za primjer sada čašicu. Vorrei una coppetta media, due gusti, pistacchio e nocciola. Ok, probajte ovu rečenicu, menjajte kornet i čašicu i takođe pridevi računajući na ono pravilo koje sam vam objasnila. Sledi nakon naručivanje sladoleda obično pitanje koje vam postavljaju, a to je con o senza panna, što je u prevodu sa ili bez šlaga. Obično ako je, da kažemo, baš profesionalna gelaterija u pitanju gde oni prave njihov sladoled, taj šlag je obično i svež, onako lep. Ja lično ne naručujem sa šlagom, ne sviđa mi se, ali ko voli može da kaže con panna, grazie. Ako ne želiš da ti stave šlag, onda ćeš odgovoriti senza panna, grazie. I u vezi ovoga proverite da li ima dodatnu cenu, nekada naplaćuju i šlag. Andiamo avanti, idemo dalje. Che caldo, kako se požaliti na vrućinu. Imamo puno načina, a oni koji se najčešće koriste su
Che caldo bestia. Che caldo infernale. Inferno je pakao i ovo se jako često koristi. Pakleno je vruće. Još si muore dal caldo oggi. Ili c'è un caldo afoso. Ili prostije, che afa. Kakva sparina, che afa. Izraz koji često možete da čujete u ovom kontekstu je c'è un sole che spacca le pietre. C'è un sole che spacca le pietre. Bukvalno u prevodu sunce koje lomi kamenje, toliko je toplo, toliko je vruće da izgleda da sunce lomi kamenje. Pitanje koje možemo postaviti u ovom slučaju je: possiamo accendere l'aria condizionata, per favore? Ili, ako smo na plaži, andiamo a fare un tuffo? Idemo dalje. Stabilimento balneare, ili kada se nalazimo na uređenoj plaži sa ležaljkama i suncobranima. Buongiorno, vorrei un ombrellone e 2 lettini per oggi. Avete posto in prima fila? Quanto costa per tutta la giornata? È possibile affittare un lettino per mezza giornata? Dove sono le docce? Ili dove sono i bagni? I možemo pitati i također dove si trova la spiaggia libera più vicina. Ovo možda bolje da pitamo neku osobu koja se nalazi na ulici, ne baš tu na uređenoj plaži. Šta smo ovdje vidjeli? Vidjeli smo kako da se, naravno, svaki put ćete reći buongiorno ili buonasera, zavisno od vremena kada se pojavite negde. Bilo da je gelaterija, kafić ili u ovom slučaju plaža. A vidimo kako da zahtevamo na ljubazan način suncobran i 2 ležaljke. Ono što vam moram reći je da smatram da u Italiji su dosta skupe ležaljke u odnosu, na primjer, na Grčka, na primjer, i to ne mora da znači, i znam da i tamo ima dosta skupljih mesta, ali naravno zavisi i od vaših očekivanja. Uglavnom su dosta skupi u Italiju. Pogotovo ako tražite i mesto u prvom redu. Generalno se to još više naplaćuje, ali naravno pitajte upravo treće pitanje: quanto costa per tutta la giornata? Idemo dalje. Korisne letnje rečenice za restoran, jer pored ono klasično vorrei ordinare, vorrei una pizza, vorrei un piatto di pasta al ragù, imamo i neke rečenice koje nam mogu biti od koristi kada je u pitanju letnje vreme. Na primjer, avete un tavolo all'aperto? Ili possiamo sederci all'ombra? Jako važno, si può fumare qui? Ili avete una zona fumatori? Jer ne može baš svuda da se zapali cigareta, tako da pripazite da pitate da li može ili ne. Možemo zatražiti un bicchiere d'acqua. Sada, un bicchiere d'acqua del rubinetto,
to je čaša vode sa česme. I opet i ovdje pazite jer nije uvek besplatno, morate da vidite, znači i može se desiti da naplaćuju kao što može se desiti da se ne naplaćuje čaša vode sa česme. Kako tražimo račun, poznato vam je sigurno, il conto, per favore. I na kraju, ako želimo da kažemo da je bilo preukusno, možemo reći era tutto buonissimo, grazie. Javite mi u komentaru ako želite detaljni video u vezi nekog dijaloga u restoranu. Možda bi to moglo biti od koristi i sigurno može biti zanimljivo za sve vas koji uče italijanski jezik. Tako da u komentaru mi javi da li želiš video u vezi razgovora u restoranu, neki dijalog. Možeš ostaviti smajlić, na primjer srce, ili slobodno napiši samo restoran i ja ću to razumeti. A ako ove godine ne želiš da budeš samo turista koji u Italiji izgovara 3 reči, već želiš da započneš razgovor sa lokalcima i da naručiš hranu i da razumeš ono što ti odgovaraju, imam nešto savršeno za tebe. Kreirala sam kompletne video kurseve italijanskog jezika, gde učimo jezik kroz realne životne situacije. Klikni na link u opisu ovog videa i izaberi nivo koji ti najviše odgovara. A ako ne znaš koji nivo je za tebe, možeš da zakažeš i besplatnu konsultaciju da zajedno nađemo najbolje rešenje shodno tvojim potrebama i tvojim ciljevima. Buone vacanze a tutti e alla prossima lezione. Ciao!